Ngimithele umfana ovela ekhaya eli-right kwezeyimali. Izalwe-ke ingane. Uma kamfana afonela uma wami athi ucela ukuthi ayikhokhele ingane ikhule nabo, ikhuliswe isekhaya likamfana. Uma angihlalise phansi angitshele ngesicelo sikamakamfana, ngithi cho, eyami ingane ngicela ukuyikhulisela yona. Avelana uma kamfana afike namalobolo, alobole mina, alobole ingane. Hayi bo, mina nomfana sesumfazi nendoda, just like that, sesilobolene phela. Simuve inike emzini kamakamfana, sho sehlala kamfana-ke manje. Ngicela ukukutshela ukuthi umfana is excited, ubaba oqotho enganeni yakhe, ingothovu kababa, unakekela ingane ubaba, kumnandi ekhaya kufudumele. Ngelinye ilanga umamezala angithumela esitolo athi kunezinto eziwu-27 acela ngiyomthengela zona. 27 wezinto azichaze lezi zinto umamezala ayifunayo. Ubone ukuthi imoli ngizoyingena yonke, asikho isitolo engengize ngisingene emoli. Akuchaze nokuthi kubaluleke kanjani ukuthi ayithole lezi zinto umamezala. Ngithe mangabe ngibuye emall bese kukwalala impela nje ngoba kudala ngihambile. Ngifica ekhaya umamezala ukhuluma nephoyisa. Akekho happy, uyambona ukuthi uyachiphiza ebusweni. Kwenze njani? Mangabe ngithi ngiqalazisa amehlame epassage. Jess Maria ma, ingane yami iqungquluze phansi, akahayizi umfana kuthiwa indoda ayikhali, kodwa owami umfana ubaba wengane yami wehayiza. Ngigijime Nkosi yami, ngiyafica ingane yami ithuli. Jesu ngiyathandaza, kodwa uNkulunkulu awuthathi ngani mina. Ngicela ungixolele baba, wenze imiracle ngalomzuzu. uNkulunkulu wami, ngiyaxolisa izono engazenza, ngakhulelwa ngingashadile, ngiyibale izono zami, kodwa uNkulunkulu ungayenza kanjani lento? Ingane ivelane ikhwehlele kulowo mzuzu loyo. Sengigijimele esibhedlela-ke mina ngoba umama womfana uthe yena bazosala namaphoyisa babhala istatement ukuthi kade kwenzakaleni. Mina ngisesibhedlela-ke manje udokotela angitshela ukuthi njengoba ngifika la esibhedlela i-medical aid yami nengane ikhanselwe 2 minutes back, angeke akwazi ukuthi angisize, kuzomela ukuthi ngikhokhe ucash. Ngithi mina hayi khona imistake eyenzakalile. Ngithi ngiyafonela umamezala, ngifonela uma wamfana ebekade ngiphume endlini bengilandela. Abasatholakala ocingweni, iy'ngcingo zivaliwe. Kanjani manje abafiki? Ngilindile esibhedlela abafiki umfana noma kamfana. Lapho owami umama ongizalayo ule eCape Town enkonzweni engqungqutheleni ukuthi akasalithola ibhanoyi, ukuthi sekumele abuye alinde kubuywe ngebhasi kusasa, noma alinde ukuthi uyalithola yini ibhasi lakusasa, ibhanoyi lakusasa. uNkulunkulu emuhle, udokotela angitshela ukuthi le i-emergency, kuzomela ukuthi ingane isizwe manje ngoba naye umama wengane uzongisiza, uzothatha i-risk yokuthi angisize alinde mina ngilungise iy'ndaba zemali nomndeni wami. Kodwa mangabe kuwukuthi ayikho into elungayo uzomele ayikhiphe kweyakhe imali, ngoba uma wengane encane angeke avumele ukuthi ingane encane elingane ingane yakhe ivelane idlule emhlabeni kanjalo nje. Angempela Nkosi yami sengilindile-ke lana e-waiting room, omamezala batholakali. Yini lento engehlelayo? Ngingedwa esibhedlela, naku ngiphefumulela phezulu, ingane yami iphakathi kokufa nokuphila. Udokotela uthi ingane ikinyekile. Ikinyekile ingane, ikinywa yini? Ngoba bekade ngishiye nomamezala. Mhlampe ngenzeka ukuthi ikinywe oblanket bayo. Udokotela uthi nje ingane nje bathi iqulekile, ibikinyekile, kumele nje it's an emergency, ingane isise ICU nje bakhulunywa. Ngicela ukunitshela ukuthi ngisastressekile kanjalo, ngisesibhedlela ngingedwa. Kungene indoda egqoka amajazana, egqoka amasudu. Le ndoda ingitshela ukuthi
umamezala nomfana wakhe bayangisuwisha bafuna ngibakhokhela imali engaka yokuthi mina ngibadisivile ngathi ingane yabo lena ngasiyona ingane yabo nansi i-paternity test ikhona lana bafuna imali engaka otherwise nje lo mmeli angisanganisa ikhanda mangabe ngithi ngiyayifunda le ncwadi angisendele yona impela ne-paternity test ikhona la ukusho ukuthi ingane akusiya lo mfana inhliziyo yami ibe buhlungu ke manje because mina ngangicabanga ukuthi ingane eyalo mfana because lo mfana saba nosuku la wayengijithele khona saxabana sahlukana ngahamba ngaye eklabhini ngaphuza ngaba ne-one night stand kanjalo kodwa umfana the following day sabuyelana impilo yaqhubeka mina ngitshela ukuthi ngikhuleliswe lo mfana kanti ingane shuthi yale one night stand engingayazi nokuyazi sahlangana lapho senza izinto ezenziwayo sazenzela ngisho nasematoilet kwaphela kanjalo asixoxanga asikhulumanga asenzanga lutho udokotela abuye-ke manje useyangitshela ukuthi inkinga ikuphi enganeni angitshela ukuthi njengoba ingane kade isuffocated engqondweni ngoba dikinyekile isikhathi eside ibe neshock engqondweni athi kuzodingala i-bone marrow useyicheckile eyami lo sele edingakalayo is not a match kumele kutholakala ubaba wengane ingane ina 72 hours ukuthi ingabe isaphila la or idingala ubaba wengane within 72 hours must get ubaba wengane ukuthi afike la azodonate i-bone marrow. Jess Maria ngizomthatha apho ubaba wengane ngingamazi ngicela ukunitshela ukuthi emva kokuthi ngivundulula izithombe ngihambe ngiyobukela abantu ababe kwi-VIP ngalolo langa ama-celebrity we-posted ema-video ngalolo langa because nami ngangikwi-VIP section ngicela ukunitshela ukuthi phela ngangiwina ithikithi thizeni ngangikwi-VIP section nje into engizoyisho ukuthi ngayithola ngikwi-VIP section ngenza ivideo-ke manje ngiyakhala ngisedi evidweni ngiyacela usizo ngiyasho ukuthi ngaba ne-one night stand kuphi eklabhini thizeni ngalilangela ukuthi ngikwi-VIP section ngiposte isithombe salomlisi engisithole emavidweni ukuthi nangumlisi engaba ne-one night stand naye manje ingane yami iphakathi kokufa nokuphila ngidinga ubabwayo within 72 hours ngicela abaziyo bamtshele abaziyo ngicela bangithege bangitshele igama bangitshele inamba yakhe ngicela ukusho ukuthi mangabe kuwukuthi unomndeni angiqondile ukudlibhiza umndeni angiqondile ukuxabanisa ngicela nemama la current inkosi yami lizwelane nami lizwelane nami esinye isimo lesengidlula kusona ngifuna ukusave impilo yengane yami angiqondile ukudlabaza imizi yabantu. Guess what-ke after ubaba wengane omusha eseqhamukile ingane yasinda sesimuve in nayo ubaba wengane temporarily salungisa indaba zethu ethi nje ufuna uba close nengane ngiyakwazi because akaze abe nengane empilweni yakhe ujabulile yena usethi ufuna ukuplana i-revenge for umama loyaya owangilobola nengane yakhe besicabanga ukuthi ubaba wengane yami because ibona abakinya lengane after bethola ukuthi akusiyona ingane yabo beyiphindiselele befuna ukuthi mina ngizubuhlungu lobo ababuzwile mangabe benza i-DNA test bethola ukuthi ingane akusiyona eyabo wefuna ukuyiphindiselela ukuthi sebengaze bakinye eyakhe ingane na cabanga ngoba uyingqothovi yelo yake lo muntu wesilisa usethi ufuna ukuyiphindiselela ngokuthi umama lo wakudala phela ubhalise zonke izinto eyi-ownayo ngegama lengane yakhe angazi wekwenzela ukuthi webalekela ini kumuntu eshade nayo ukuthi izinto zingagcini seyidleka so izinto zakhe ayi-ownayo ngoba wadivosa zisegameni lengane yakhe mina-ke nengane yakhe sashada ngokwamasiko ngoba ingane yangilobola kwakhishwa yonke into ngaze ngahamba ngayomuva inabo usethi-ke manje-ke lo baba wengane entsha ufuna ukuyiphindiselela ngokuthi ufuna-ke manje ukuyoklema yonke into e-ownwa ile ngane ukuthi ngithola u-50% wami wayo ngikwazi ukuthi ngihambe ngiyoyiqalela impilo kabusha ngalento abayenza kwingane yakhe. Angazi ukuthi ngenze njani ngoba bomusha ngimtshela ukuthi akayeke yonke lento ngiyayideserve noma ngimyeke ahambe ayoyigadlela nina nani ngenze njani nani ngamdedela noma nani ngamtshela ukuthi akayeke nami ngangi-wrong vele kwasekuqaleni
Buzz SA to all social media platforms. Ngicela ungazise kwi-comment section down below ukuthi wena wawungenze njani, ongamvumela noma wangathi stop. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu kwanamhlanje. Family, ningakhohlwa ukuthi nisifollowishe on all social media platforms. Mase ngicela ukunikhumbuza ukuthi thina njengeBuzz SA sisakhona, sisamile naku-2026. Remember ukuthi sathatha incwadi yakaMatikuletsheni, impi yabomdabi sethunjini, sayishintsha sayenza imovie ukuze iy'ngane zikwazi ukuthi yifunde kahle. Mangabe umfundi ofunda uMatikuletsheni noma umzali wengane efunda uMatikuletsheni, isiyathengeka-ke le movie. Siyithengisa online ngo-R60 nje kuphela. Into ekumele ukuthi uyenze ukuthi usicontacte on our WhatsApp, sikunikeze ama-banking details, ukhokhe u-R60 wakho mase usisendela i-proof of payment. Njalo ngomhla ka-15 nangomhla ka-30 noma umhla ka-31 sivula abantu ama-WhatsApp group abathengile within the time. Sibafaka kulo WhatsApp group mase sibasendela imovie. Imovie siyideliver njalo ngomhla ka-15 nangomhla ka-30 or 31, the last day of the month. Kodwa-ke njengoba kuJanuary ngomhla ka-10 sizobe sidistributor ivideo kubafundi abathengile ngoJanuary, abathengile ngoDisemba. Make sure ukuthi ingane yakhe iyangena kwigroup yangomhla ka-10. Iy'ngane ayifunde kalula mani, ayifunde ngesitayela, ayimane zikhathaze ngezinye iy'fundo. Lesi thina sesivele nje senza into yabalula, sasimplify nje yonke into. Akekho umfundi-ke ofundiswa yithina ongawutholi u-A bakwethu. Ngiyagaranta-ke lapho ngimile nje ngithi siza no-A phambili. Sicela usithinte-ke na WhatsApp number, inamba yethu ithi 079 337 2464 079 337 2464. Buzz SA to all social media platforms. Siyanithanda kakhulu.